Faqala mongko matur sapa Abu Rukana, wallahi ma aradtu biha illa wahidatan. Wallahi demi Allah ma aradtu orang ngarepaken kula, mboten ngarepaken kula biha kelawan albattah illa angin wahidatan ing setunggal. Faraddaha mongko balikaken ha ing Suhaimah, balikaken ilaihi maring Abu Rukanah, sapa sing balikaken an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan hadis nikah bahwa orang se menjatuhkan talak dalam majlis setung kenangan kelaban menjatuhkan tolak telok baik kelaban cara yukarrir bali telok kali anti tolikun aneka dadi sekalian karena fi majlisin wahid otabah langsung sekalian anti tolikun salasan. Nah menika pendapat saya beri eterangaki engki peneka se ngaranin bahwa yaqa'u biha salasan la yaqa'u biha syai'un, yakni la yaqa'u biha tak tomepeh kecuali situng. Nika pendapat napanya mana laina pendapat Imam Ibnu Abbas, pendapat Imam Ibnu Abbas ngaranin engki peneka dadi situng. Adapun pendapat jumhurul ulama wal fuqaha, jumhurus salaf wal khalaf, aneka ngaranin bahwa mun bada orang menjatuhkan talak telokale baik kelaban cara yukarrir ebaliin anti tolikun ebali telokale otabe mesekalian anti tolikun salasan baik fi majlisin wahid otabe fil majalis tetap jatuh telok. Aneka pendapat selebih ngesteteh. Napa alasnah? Karena Kanjeng Nabi tak ngarta menjelasaki tentang majlis, tak nyangkut paut tentang fi majlisin wahid. Nah, oleh karena itu ngalak sih lebih ikhtiyat pada keterangan beri. Nah, wa Nabi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu gal dawu sapa Sayyidina Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat talaku war raj'atu. Salatun utawi perkara telu, jidduhunna jaddahunna jidduhunna bijiddin la bijaddin, maknanya bersungguh-sungguh. Salatun utawi perkara telu, jidduhunna utawi temenani salatun onghuan iku jiddun dadi temenan. Jidduhunna utawi temenani salatun iku jiddun dadi temenan. Wa hazluhunna utawi guyonani salatun iku jiddun dadi temenan. wa hazlahunna utawi wa hazluhunna lan utawi guyonane salasun iku jiddun dadi temenan. Pertama, an-nikahu siji nikah.
Wa talaku lan talak. War raja'atu lan ngerujuk. Rawahu nyeritan hadis sapa al-arba'atu imam papat ilan Nasai kecuali Imam Nasai. Wa sahahah lan nyohayaken hu ing hadis milang-milang sahih hu ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam siji riwayat li Abi Adi katu Imam Ibu Abi Adi min wajhin akhar saking dalan kang liya dhaifin kang dhaif at-talaku suci ku talak wal itaku lan merdekaaken wan nikahu lan pernikahan. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu telok perkara orang si agaja orang si ongguan bi telok perkara ini berarti ongguan. Orang si agaja bi telok perkara neka tak dadi agaja dadi ongguan. Orang si niat ongguan engki dadi ongguan, orang si agaja juga dadi ongguan. Tekene gawe agaja berarti apa jadi? An nikah pertama. Nikah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam pernikahan, tak yang mainan pernikahan nikah. Adalah merupakan satu ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala, ta'abbud dekat Allah Subhanahu wa taala. Harus bersungguh-sungguh. Jangan niat mainan orang yang nikah. Apa boleh ngenteng akikah bab nikah. Jidduhunna jiddun. Pekerjaan teti termasuk nikah. Akaja pernikahan teti. Wa talaku tolak. Tolak isi nikah. Akaja dalam tolak teti. Benih kebe akaja urusan tolak nikah. Warraja'atu ngerujuk. Kakek rujuk le raja'tuki niat akaja tetap wa hazluhunna jiddun akaja dalam masalah rujuk ane kejugan dadi. Jadi teknik kawin mainan telok nih. Salasun jadduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun telok perkara seran orang seongguan dalam perkara telok gela ing kita di ongguan. Akaja pun sekalipun akaja dalam perkara telok ini kejugan dadi ongguan. Langsung otomatis nih kampunan. Secara otomatis an nikah pernikahan wa talak ben pegatan wa raja'atu ben rujuk. Adapun orang sama makaja anak kakek kuaku mula raja bisanan bingkok kan kerja. Tapi walaupun kerja ni walaupun tak jadi akad tetapi sebagian ulama debu saben kula maren orang akibat nikah mon makabin ke orang lain kudu apamit. Wa hazluhun najiddun pekerja ni keteti kuaku mula raja anan kakek kalamanto engko kalamanto iya bisa nan bingko iya kini padahal bener tak sampai jadi pernikahan cuma ni kampun beda cencih ke orang lain maka atur nah kudu apamit de orang si cencih kele dari maka keki hajat abisanan bingko polan beda singar pagi nek ruah. Oh iya kok ki hajat unje tang anak laki waki abid masalan ki kuliah ki seneka maka aturan dalam jual beli ki seneka pernah rasanya taber bi orang pas cenci pokon mau jual kakake aturna ni ketak moro langsung polan pas nemu orang selebih bengal larang pas jual ke orang lain benih seneka aturna cara syariat cara agama mesten taberaki kade da orang setoman naber dari maka keki hajat tang pereng ben pola ne jual lebih kau terus beda sengar pagi kok tandi pc jual ke orang lain nika lebih berkah nika akhirnya karena pun nemu lebih larang ya bagi da orang sebengal larang mulai dibetek nika terus pon masih ada dalam pernikahan kisah nikah
Nemu selebih gendengan boleh. Buang kayak apa? Cereng tak apa teh gaya. Alas no bodoh boy istikhoro no tak tepak. Mempe kelang jangan war keluar. Nah akhirnya ngaranin orang. Istikhoro ini kebenekan kui ngaranin orang. Istikhoro ini adalah bentuk napanya mana kehati-hatian. Istikhoro sampai telo kali tak war keluar, ya wis berarti bagus. Tak war keluar kinangan. Tak ngaton apa dengko, ya wis. Terus ngaton jurongkong tuh yo. Ngarang ngaranen orang keluarga tak no tak bagus arah apa keluar jerengkong ngaranen no istikhoro benekan kui ngaranen orang. Akhirnya kisah ini pun tetin pun. Nomor selebih ratinan burung. Nomor seratinan boleh burung. Nomor seratinan burung. Nomor si gendengan boleh burung. Terus pak apa nomor bongkeng mana apa. Jadi tekin yang kebaik kerja penapa yang kita nikah bencukan tolak kebaik kerja. Warrojaah rujuk otomatis nih ngamponan otomatis langsung detik. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin li ibni Adi min wajhin akhar kelaban sanad si dhaif aneka ngangkui lafat tolak tapi ngangkui lafat itak. Napanya mana? At-tolak wal itak wan nikah berarti rujuk te yang kui. At-tolak te keneng kebaik kerja te keneng mun ongkuan teti ongkuan mun nak kerja tetap teti ongkuan. At-talak pertama tolak wal itak nomor 2 memerdekakan budak. Wan nikah nomor 3 nikah. Pada kapi hadis terus walil Harits bin Abi Usamah lan iku kadue Imam Harits bin Usamah min hadits Ubadah ibni Samit saking hadits Sayyidina Ubadah ibni Samit rafa'ahu milang-milang marfu hung hadis. Rafa'u milang-milang marfu sapa si napa niku wau sapa si Imam Harits bin Usamah hu ing hadis Robana la yajuzu ora wenang opo al-laibu guyonan fi salatin ing dalem perkara telu la yajuzu ora wenang ora kena opo al-laibu dolanan dan bahasa kona ameng-amengan. Tak tahu maturan ngaku ameng mengamengan ngaku nyomat kampuan nyari mengameng ameng-amengan ageje arpo Allah ibu guyonan untuk ameng-amengan fi salasin ing dalam perkara telu rupane at-talaqi suci tolak wan nikahi lan nikah wal itaqi lan merdekaaken faman mongko sing sapane wong qala huna kang ngucap sapa si man huna ing salas ing perkara telu wajibna mongko teman-teman wajib apa si salas wajibna mongko teman-teman wajib mongko teman-teman tetap apa salas sanaduhu tawi sanati hadis iku dhaifun dhaif. Dari riwayat dari Imam Harits bin Abi Usamah dari Sayyidina Ubadah ibn Samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debut la yajuzu tekening kebein mainan tekening kebe bahan candaan bahan kerja ya la yajuzu tekening kebe akeje fi salasin ing dalam perkara telok. Dengerin ya kah? Perkara telok tekening kebe akeje. Pertama apa nikah? Pertama at-talaqu tolak. Fi salasin at-talaqi situng tolak. Nomor 2 wan nikahi nikah. Tekening kebe laib, tekening kebe en mainan wal itaqi ben merdikaki budak. Faman qala hunna faqad wajibna. Serana orang si ampun mengucapkan daripada telok perkara ingki penikah tolak
nikah mon tolak kelaban tolak tuki, mon nikah kelaban kobil tu, mon itak kelaban iki beneka merdeka aki engkau merdeka aki kakek. Atak tu engkau merdeka aki kakek. Telok ni kamu yo aki. Baik niat atau tak niat, sengaja atau tak sengaja, niat ongkuan atau kerja tetap wajibna, wajib telok nikah. Artinya dadi telok perkara nikah. Tolak kelaban tolak tuki, nikah kelaban kobil tu. Wala itak engki beneka merdeka aki budak. Serana orang salah situ ngocak kelaban niat kerja, walaupun niat kerja wajibna tetap dadi. Tadi tekan yang kebik kerja. Tekan yang kebik kerja. Beda santre. Terus kanan Pak Ustad. Mental belian teh terima. Entar sekalian. Wes cong di apa kakek cong. Wes cong. Mental boleh. Rela terus. Senang saro. Terus ada ning dia. Apa yang biasa. Terus danan kiai, mental lah mare. Dua kali aki tak terima, telo kali tetap tak terima. Akhirnya si murid kele, dia kamu yai cara na ngakat orang yai. Oh, ya kutu beda sakseh dua, kutu beda mahar, kutu beda wali. Oh, saumpama sakseh tada, beda na beli. Sukses hitung. Pak cokop, cokop. Mun pancen ada orang boleh cong. Cak niain. Teti beli kele ngerangkep bareng sukses. Keneng. Saumpama tak ada orang boleh, akad nikah, sukses dua, tak nemu, badan beli. Kan status beli. Cukan berhak, cukan bisa merangkap teti sukses. Oh. Dan mencaran, praktek kaki, reng pancen ilmu kudu butuh praktek. Dia wis, kau kan di anak bini, kakek area kerjaan jong. Can kiai. Oh kiai, sandra nongor teh teken yang kebaya kerja ya. Kakek mantan lah kan, kakek kancana sakse, mahar beda. Ngebe mahar jong, bong ngebe yai. Ngebe, wis angkah tuka, wazawwajatuka. Makhtubatakal masunah binti tang anak bini bimahri mi'ati rupiah halan qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur. Asyik oleh engku setiang kok ya. Bah, kerja kocong ada kerja yai teti yai cari. Ening la terro da ajiya. Ada ya. Mak bola lain are bedaya bayi lah akal daya real lain are saumpama tek kendoi sampai telo kali daya jadi macam mana yai tahun so tak tahun ni yai terus praktik yai praktik wi yai teti bangku kerja ada kerja Arya hadis beda daya sing banyak pinter nak kanan pinter lagi ya. Nah, beda hadis la yajuzu al-la'ibu fi thalathin. Tak boleh kerja dalam perkara telok. At-talaq wan nikah wal itak. Aduh, mak cek pinter selalu. Oleh kerana nikah cek kebaya kerja telok nikah. Jadi orang si kerja tetap jadi orang si ongkuan jadi orang si kerja juga jadi. An-nikah wat-talaq war-raj'ah. Neng riwayat lain saya dari Ibn al-Harith, dari Abi Usamah, dari hadis Ubadah Ibn Samit la yajuzu al-la'bu fi thalathin. Nah, dari hadis nikah banyak para ulama ada dalil dalat ala wuqu'it talaq minal hazil. Terjadi atau betolak minal hazil dari orang seniat al-hazlah niat akerja. Tetap ditolak walaupun niat akerja. Niat akerja.
Wa annahu la yahtaju ila niyah fi sharih. Adapun sharih tak butuh ke niat kecuali kinayah. Siapa saya goceng kaki je? Siapa tang tretan? Padahal bini nah. Mon pancen asaja megot dadi. Mon sharih lafata. Anti hurratun masalan, kakek bebas dari engkau, kakek lepas dari engkau, kakek binatang bine, tak butuh niat mon sore. La yahtaj ila niyah fi sore. Jadi tak kena kerja. Kena kerja. Ini pendapat Imam Hanafi, juga pendapat Imam Syafi'i, tak teti tolak penikah kecuali kalau berniat, kecuali tolak kelak fi sharih dalam tolak jelas, nyata. Nah, tetapi kena kerja. Beda zihar. Apa? Ba'an anti ka dhahri ummi tangana kakeh inga tangana tang embu. Bahaya ni keteti ni kah. Tak kena kerja ni kau tolak ni kah. Oleh karena itu cek kena kerja tolaknya. Nikah, itak, dan tolak. Nah, ongkuan ya ongkuan, kerjaan juga ongkuan. Tak kena la ya juzu al-la'bu fi thalath. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli